也第所长好路，这什么把地些在而不要说就全部没人给做经理的，这个个这就不好接，这那好接考虑的，我第一个我给说给些，我第一个没有什么的，这那好把这些是。Sechüma Yegu, Sechüma Baptist Church, Tiche Itenyo Pegu, Tiche Keye, Ni Haunu, Tie Usomye Chudi, Borke Babo, Neko Pete Bezie, Isi Kechokusha, Zero, Keruki Kesa, Chudi, Ose Demo Chudari, Kabye, Nipu Pedesha, Tio Hanu, Nipu Rosukita, Mapo Chakudadi, Kosede Mapo, Shadoki Bahu, Shiri, Nipo, Hikemu, Herkani Kine, Bordi, Hiko Chakete Pusha, Dagi City Hiko Chashadadi, Borkela, Nipo Tepe Zipor, Iskita, Rekunu Pushia, Mu Nipu, He Renaho Kie, Tie Pisha, Yeko Tibor, Shalandu, Tie Ugo. 他这下这三步，这地方他过吃的，是的，如果到这里，我讲都吃的这个里面，他过，我是过的吃点的了，而你那这里在现在地方呢，是的，如果你头，这个头，人到这儿知道的不，后里在这他过吃吃，这非为是咯，就你，他的是的。 Nipu sekecha, mo kosede ma kokecha hoka tego kubu na hoka kita chudo. Ugo hato haulu hake dudu yobo leva mo sokecha ko boliro hato kenge siasodi shaki ke dolandu hake dudu yobo pecho kere undu cheseba mo sokecha boliro hato这时候我是在那吃完大的了，那给你给你，你不给手机后，在那头吃的是的，如果你头不多的是不巴适，就说保护你这个我讲的，就给你给不好，我讲的我在给包括，我别人是就说我送的这里过给包括，首先大家是的，如果到底这是的，我觉得。 program seja program do PLB que vai o torcedor o Jubilee para o sempre o som de ser igual que vai o ledi vai que chegou o go que baby o go o chama o ser que chegou dari que eu morri puxa morreu que para que não que dia eu passava puxa morreu que modelo que lá o som de como tem ideia se tu não quer chegou si le che ciò può vuole parlando sotto la che già che tu io può uscito. Good morning everybody. On behalf of my pastor and on behalf of Sechüma Baptist Church Congregation, welcome our guests who are not being able to understand Canadian. I will also apologize in the first place that you have to bear with us because inconvenience of the majority of the congregation, we will be conducting the service, the entire service in Canadian. But hopefully, I guess and I believe that by being a part of this fellowship, by being a part of this fellowship, I'm sure that by witnessing the program and every event of this celebration, you will learn something and you will be blessed in one way or the other. God bless all of you and have a wonderful time. Thank you. Jubilee, Tiche Itenyo Pegu, Bakar Kandu, Tiche Hau Chibiba, Hau Landu, Kebu, Yogo, Sule, Sidi, Ugo Ledi, Jubilee Kebu, Kebu Tiche, Sudo, Tie Diro Ugo, Kepodi, Kepra,
ino ke bibule ex-pastor churoko je iki kodi Beijing u ABCC missionary shiri Himalayan Baptist School isi ke churoko headmaster shaba ugo matho ke figo che bo ke da muza ugo missionary ukori lipu di pressure bu ke chanu ugo ta se ke churoko ko ti ko bi ko che ugo che ke di che ko no futi bo ne ri se ye je ke ni ke so so Garrett Yin, New Garrett Yin, Kuchiki Kuki Kabata Yin, Solomon Kecha. Sidi Kosie, O Jehovah, Israel Kekanuka, Igiri, Ijiri, Ebro, Kekoko, Kefi, Kekanuka, Kefi, Keneshi, Msukuchu. Kefi, Yuri Kekechu, Nuke Chakye, Kekon Sasia. Nous avons observé les groupes qui se jouent c'est une femme. Nous sommes déjà dans le délire. Que ce qu'elle était tenue. Non, avec le papa, avec le corps, nous avec le projet projet. Nous qui les élus, qui les élus, qui les élus, après, tout au bout, Ugo Zero Jubilee Teacher Hitenio Penguni how care Kranadu Chefe how Chibikaba how Ugo Lito Reverend Dr. V. Achidole Ugo Executive Director Bu Hatogo Shasha Siro Kidi Puketa Kemhedi Pubula Kidi Chunuri Keuki Nipu Kersoki ke Sachabikaba Suri Pose de Chasha Isikecha Chaboda Mu Ugo Hake Kriburi Lela Mu Nucha Seba Morso ke Boliro Logo Kinudu Ugo Programu Mu Kezeri Mechau Pragedo Dioboba Sala Ugo Kehukinu Toleleliro Bada Modi Thalie Isidi Ugo Le Tobu Ugo Tazesha Di Ugo Kezeri Promor Kesho Chu Pralie Sidi Pobu Potela Kecho Seki Kecha Chabodado Mu Je Potiu Kabisedi Ugo Kebetau Zashia Jesu Christa Zanu Siro Angami Baptist Church Council Sunu Tiavordi Sechüma Baptist Church Tiche Hetenia Pengu Ni Haunu Siro Keuki Sa Sedem Hatonu Kepekroga Tapet Tego Kelusia Ugo Chamu Melo Kabagim Hidio Kepenefe Ugo Kachachibio Kotsubaga Jala Ketesiese Putsiawe Potiburi Vimeneba Ugo bu kredi vortolete mugo ti haidi ke provogo to petenu ke penefubu japi sego pette tsu tiene katolesha baushiri ke weu provoliro uge penefe Israel migi hake meye chege shtigi haka jachege shtigi ke tie bese hatshse ege jmulele isi Samuel Keriu tout tenye kuso kerekenye to get a prokeliro Philistine memo Israel mie keper hegajuno uke penefe ugo kalagasha sus mudi ugo ketie sus seledino se Ebenezer kepenefe hakazo hego krohi worshwe hego ze worshwe iga jusu mispa mu shen unye donu se shigaja tedzesiga Siro Lavordi ugo Jordan Rikriga Chatigi ugo bu Kerer Susa
so di nu se di krigelie how nu ugo tie je he tenye pengu ger kranu nu je fe how ha chile de how ha hakiha ugo tyo motazo shire japu bo chidi sikel humela chba moro shwe ugo nyo ko ugo nyo seno ye ko kunye sierdi ha kiedze ugo prikele kim hidi katso ga chti reward livi ke di poladi Sechüma je fe hi ga chbo chpe thaga isidi sikel humie ka churisi mai sili ro ugo tyo motazo shiri je fe how habu zo shiri japu chba moro shwe uke penyofa uko credit delege vi how ha several uko tsosha mu poginu uko bu promote have work elie ke penyofa ke tige vi po japu susa ke tie fe ha hari ke penyofa japu chile ke vi bawe mu chdo moro sho ke tla uko tie pa to ha kapisidi ke penyofa tsge shese chdo mu ke zidi ke chachile doe Risi ke dio ke krie ke penyofa Hetse ru zapu zaye peten viewe he go but he wordi ta cha ga nu ke zedin rastole ke saje ke teze ka pian tsudi jisu christas on chashwe amen Sechüma Baptist Church je hetenye pengu ninu je se hao chilete mo hao habu Uke penyofa ke tsike vi mo ngu ke meje japupo chele ke tola a po no mo ke masarafu zanu prashwe kiedzunu ke tyo tie dori mo ke siri tyo ke tyo uke penyofa bu tel he ke chache zapu zaye ke ja ke di mo ke ko chichi amen Ugo kipatau ki je hitenyo pengu je feu se dem hato chishada je bu ugo ye pete go ke zedi ser thashidi po kulishuro uke ninu je da pressure doke Sechüma Baptist Church hitenye pengu ni 1946 to 2021 diebo kala ke liye ke ni die isaya yesoropo kusopo ser degesha Reverend Dr. Viati Dolie Executive Director Angami Baptist Church Council erde mefe ke nye ke nye di mefe po ni pubu sapuza ye chliye tenye ugo che liro Jubilee choir gobu chalibo kelli ke chosho dabo ugo badamodi hai thadi khodi kehuki said de ke cham hathori cheke chosho do we will all stand to our feet and then we will get into the new inauguration of our new church building and then all of us will get into it and we will have the Jubilee service right after that Potiu kabise di Jubilee choir go tsaya
그거 지리 그때는 그 뒤로 보는 라스케 지리고 헤타타 예누 너쇼키고 지비 우니 자리 하루에 거디고 개페네페 하루페 우 개페네페 개후키고 개메누 우 맹무비에 피시리아조 아멜루 무 아체 비케바 우 개페네페 키 시시야 우에 제페뉴에 포키 포무리에 무 기티뇨 오라 무 포뇨뇨코 카피에 줄레게요 포쿠무리에 서케리라 니부 예헤니야 몬부 자피비에 고츠제딩기 차야웨 지로케오키게 차하우누 테미케 크리게체 니부 시로 우고케 크리메고 루케 하키누누 우고 크리게셔 스스리 바도 노 자피시디 스코리츠 피시게 우부 하킨 피치게 텍스토 치게 에테제 갈라핀즈비 예수 그리스도로 보기 헤메지는 로라스웨 아멘 우게 베네페 해자 세 치디에 기호비에 우게 베네페 거쇼 케마사 게후키 보츠다요 아포 뉴 모게 마사르 부자누 크르쇼웨 아멘 이거 기저비 피시에 보고 도도레스 또 시초가 콜 Oh,
Ready.